Poštovani predsjedniče, uvaženi članovi veća, dame i gospodo odbornici, Dveri svakako neće glasati za ovaj izveštaj, niti ćemo podržati predlog za rebalans budžeta. Naravno, gospodine Radakoviću, da opština nema novca kada imamo ovde jedan rasipnički, partijski budžet, a sa druge strane i antisocijalan, antiporodični, antiekološki, antiprivredni, pa samim tim i antigrađanski. Ali ajde krenemo redom. Da pogledamo prvo rashode za zaposlene, to je ono što vas najviše boli da se spomene, 259.796.000. Znači to je nekih 40% ukupnog budžeta. Ta stavka ne bi trebala da bude veća od 20 do 25%. Od toga na plate 197.343.000. Znači to prosečna neto plata negde oko 55.000. Ako uzmemo da je prosečna plata na opštini Zvezdara oko 45.000, to znači da su plate oko 20% veće. E sad, mi nemamo ništa protiv da plate budu 55.000, ali onda kada građani budu primali 55.000. Znači, nije, ajde kažemo, ni korektno, ni moralno, ni odgovorno sa vaše strane da primanja u lokalnoj upravi budu veće od prosječnih primanja na opštinu. Socijalna davanja zaposlenima 9,5 miliona. Ako pogledate da je za ukupnu socijalnu zaštitu izdvojeno oko 13,5 miliona, pa rebalansom i to umanjeno od 12 i nešto, to znači da, koliko ima zaposlenih u lokalnom, da li znate? Ajde kažemo 220, 180, ja sam mislio 220, pa to je još poražavajuće ono. Znači 185 zaposlenih, 9,5 miliona, a svi građani Zvezdare po rebalansu oko 12,5 miliona. To su bolovanje odmah. Socijalna davanja, socijalna zaštita. Ja samo poređujem, znači jednu kategoriju sa drugom kategorijom. Nagrade i bonusi i ostali posebni rashodi 10.600.000. Dakle, u uslovima krize, kada građani nemaju posla, kada teško žive, vi nagrade i bonusi izdvajate 10,5 miliona dinara. Kad se sve to sabere, to je 40%. Dakle, plata predsjednika opštine ne smije da bude veća od 2 prosečne plate na opštinu. To je naš stav. Znači, to je, da kažemo, 85.000 dinara. Sve ostalo treba proporcionalno smanjiti. Znam, vi ćete izaći i reći sve to po zakonu, mi poštujemo zakone koje doneo grad i tako dalje, ali vama niko ne zabranjuje da vi smanjite koeficijente. Dakle, pokažite malo odgovornosti. Ovde postoji mogućnost za uštedu minimum 20%. Znači, to je nekih 50 miliona dinara koje mogu da se raspodele na druge stvari. Zašto je rasipnički? Zato što trošite 19,5 miliona za amfiteatar, zato što trošite 3,5 miliona za uređenje biblioteke, 11 miliona za renoviranje i uređenje mesne zajednice Staro Mirjevo i mnogi drugi kapitalni troškovi, donacije, transferi i tako dalje. Znači, tu postoje značajno prostora za uštedu. Mi ćemo naravno se pozabaviti svim tim rashodima u nekom narednom periodu, pa ćete imati prilike detaljnije da čujete izveštaje i za sve te stavke posebno. Ajmo sad ovako da vidimo. Zašto je antiprivredni? Start-up kancelarija 100.000 dinara. A molim vas, kako vi mislite da privučete investicije, kako vi mislite da dovučete preduzetnike koji će započeti biznis na našoj opštini sa 100.000 dinara za savjetovanje, prikupljanje dokumentacije, stručno savjetovanje i tako dalje. Znači, vi uopšte ne izdvajate sredstva u tom pravcu što pokazuje da vama privreda uopšte nije bitna. 1700 hektara obrađuje površine, nijedan jedini dinar za poljoprivredu. 1700, to je skoro 50% ukupnog zemljišta. Zašto nema ni jedna tezga zdrave hrane na pijacama na Zvezdari? Se neko od vas zapitao? Cvetko nema, nema Đeram. Ima Đeram. Koliko ima? Jedna? Dve. Dobro. Znači 2 tezge na celoj opštini koja ima preko 150.000 zaposlenih. Odlično. Dobro. Da kažemo 4 i 5. Može. Da se nađemo negde sa njima. Na 150.000 zaposlenih. Zašto ne postoji neki fond koji će se baviti poljoprivredom? Zašto ne proizvode ti poljoprivrednici nešto? Antisocijalni i antiporodični. Za socijalnu zaštitu rekli smo 2% iz budžeta, pa ste to i dodatno umanjili. Za 1,2 miliona. Pomoć porodicama, pojedincima i ustanovama 3,5 miliona svega. A da li je moguće da 40% izdvajate za rashode za zaposlene, a 3,5 miliona za pomoć porodicama, pojedincima i ostalima? Kako da se borimo mi protiv bele kuge? Kako vi mislite da se to rešava na ovakav način? Socijalna davanja, zaposlene, to smo spomenuli. Komisija za izbjegla lica. Sad 700.000,
200.000 za prvu polovinu godine, od toga 0 dinara utrošeno. Pa kako mislite da se ta komisija bavi rješavanjem stambenih pitanja? Da li ste još te razmišljali da recimo opština sagradi neki stambeni objekat i da da stanove na korišćenje? Ja znam da vam ovo vjerojatno nije zanimljivo da slušate, ali dobro, pretpostavljam da imate neke druge stvari koje su važnije u ovom momentu građana da zdravi. I to je vaše legitimno pravo, mi nemamo stvarno ništa protiv toga. Dakle, umjesto 19,5 miliona koje uložite u amfiteatr, za taj novac ste mogli da sazidate zgradu sa minimum 20 stanova i da date izbjeglicama korišćenje. Znači imate na vrhu, evo, znači imate na vrhu Mirjeva imate izbjegličko naselje u kojem živi 35 porodica koje tamo žive na higijenskim uslovima i koji su tamo preko 10 godina. Da ih niko do sada nije obišao i porazgovarao sa tim ljudima i vidio na koji način može da im se pomogne. Zašto je antiekološki? 940.000 za uređenje parkova i igrališta. Znači za sve parkove i zelene površine na opštini 940.000. Šta je sa park šumom Zvezdara? Zašto ne postoji poseban neki fond koji se izdvaja u te svrhe? Šta je sa Zvezdarskim gajem u Malom Mokrom lugu, nekadašnji Tito gaj? Zašto ne postoji ni jedna zelena površina u Malom Mokrom lugu koja je uređena, koju građani mogu da koriste? Zašto nema davanja za akademske nagrade? Zašto nema izdvajanja za verske zajednice? Ako imamo 1% samo ljudi koji su se izjasnili kao ateisti, ostali su svi verujući. Zašto ne postoji za verske zajednice bar neki dinar da se izdvaja? Dakle, naš predlog je, kao što smo i rekli, da se umanje primanja za minimum 20%, da se ukinu svi bonusi i nagrade i da se taj novac usmeri pre svega u socijalnu zaštitu, u kulturni razvoj, u omladinu i sport. 500.000 dinara dodataka za sport izdati. U projekte stimulisanja zapošljavanja, u sve aktivnosti koje donose zarade. Koji su to investicioni projekti koje opština ima, koji trebaju u perspektivi da otvore radne mesta i da povećaju broj zaposlenih? Da li možete da navedete neki? Dakle, zaključak svega ovo jeste da je mnogo novca utrošeno na dotaciju, opremanje objekata, a da li će to poboljšati život građana? Znači, da li će gipsane ploče, led, rasveta, granit, recimo Ustanovi kulture Vuk Karadžić, dovesti do toga da će građani se više baviti kulturom i kulturno uzdisati? Mi mislimo da neće. Da li će 3,5 miliona dinara koje ste uložili u opremanje biblioteke dovesti do toga da građani više čitaju? Pa naravno da neće. Znači, vi na potpuno pogrešan način pristupate celoj ovoj problematici. Na kraju samo da kažem, dok se vi bavite nekim virtualnim putovanjima, pa izgleda i virtualnim budžetima, za to vreme ovi građani jako teško žive i sve teže žive i sve da budete radili na ovaj način i ovakve budžete izglasavali, bit će sve manje i manje para, nažalost, za one kojima je to stvarno potrebno. Hvala. Hvala, kolega Božiću.